سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah farum karabbi galani halbeti ya rabbi amoti islam gote ifadu kanati sidurande honne ya halika khenya iranude honsi me ya rabbi khenya ya rabbi nutoti kulli jurutenya simatu nufae rabbi bin kanani فدت رسول نبي لمين قيامان دابي آلي سوجيني لبيك وعدي يا رسول الله فداك أبات لبند والله يا ربي قياما والله سانوخاي يا إرقما خينيا ربي سفلات إجان سياركودا قلبي توهوت حبيبي جيرونتي oso arratate silarra jirate ijjidarabate hayanu matati qalbi dorarrate jiru duniyarra atulu madente oso duniyani sadarka gabate bira laman jirtu ittin bashannante gara khaifite miskina badate ojomu rasula waya kan fakata jirun rabbitif asifa chikhata akata jirusa garana manyata gato kohasa namarati bae guyala manyale rasuli belawe garasa bareda dagai rahae opsi agaraho garbundi rabbiti jirun duniyada malabaisiti waibagasi deise ya rasul teati opsi nabida khuloha kanadi jirun saligutu wallahi tarabbiti baruin islama rabbi fi jirati iram baitabu harkani salata arkasa fude rabbi sagadata idin malalase boyeti waywata ya nabi rabbi ilahi nabas rabbi kho azab jalai kuyaduti dufte ya rabbi nafai hinka bukushasha jirun nabiyina halisa bashasha alam aftarinda nunde badane rasuli amana dawa duti dufte nabi rabbiti ismi dindama osuman jiruti salata jabeisa ya ummata khodi mena munjabeisa di rabbi khiyati ogayaram beise ni dufti barduti muyada madus ilmodafiati janabini ismi dindama khara khojabeisa irati waliyama garada manus walgarra qiyama obalaysa khiya ati sobalayti enyum lamadiste sadi rabbi khedi akawani nomle jirun duniyati oitate rabbi ho jalla wa taala nukani innide hifen walal guyamuna khedi nukaina lala sumara ajela rabbi akahari haddad wafenya ati nugargari menu akankai sumadu satari hawdatu abaho meman ko pesane guya firali hundana dambani wana sitaraine sani walibane way guya godane namu hobachisu dalaga isati khandu februarsu dubinja jabluda rabbi nuabasu adimanu dolji rabbi agari golam de papida alhamdulillah dogongara khendas abona lillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.